Ćao ljudi, ja sam Zuka i danas želim da vam pokažem kako da se uz pomoć command bloka, ako želite napraviti server i sad teleportovi, dakle niste baš iskusni s teleportovima i dakle da, ovo je početnički, tako da nemojte ništa da vam govorite, ići ćemo sve teže i teže, dakle naguramo sve do kraja. Ok, evo recimo ovako, ako igrate na nekom serveru, mislim, vi ste vlasnik i sad imate tu ovako, napravite, recimo ja sam napravio ovako, tako sam ja imam na mom serveru, ovako zidove i tu sad piše fontana, ne znam, spawn, divljina i tako to. I onda ljudi su dolazili tu obično, tu je bio spawn, sve je bilo ukraženo, jedna velika hala i tu je ljudi obično su tu čekali. I kako ko dođe, rekao, ajde idem ja malo do fontana da gledam fontanu. I sad neko će klikne on tu i evo ga kod fontane. Ok ljudi, kako to radi? Znači, meni je uključen X-ray. Dakle, vidite tamo gore. Uključen mi X-ray, evo vidite. Samo što se ne vidi nikakve rude. I sad, recimo ovako. Ja sam se teleportovao, ali nisam ušao ni jedan portal. Ok. Kako to da radiš? To sve treba vam komanda blok. Inače command blok. I da. Kako zove? Ako pravite to već na serveru, treba vam komanda blok. Bože, šta mi samo govorim, treba mi komanda blok. Ja sam ovo sad malo zazidao, vi ćete morati isto. Stavite vi ovdje neki zid. Tako nešto povucite, a kako se ne bi vidjelo ovo iza, ali malo izgleda ružno ovako kocka neka. Ok. Kako to da napravimo? Ajmo to da napravimo. Znači, recimo, ovdje ćemo nešto napraviti. Ajde na brzinu. Napravit ćemo recimo, evo kao neki spomenik. I tu je bio taj, evo kao ovdje će da bude neki spomenik. I sad ti kad dođeš do tog spomenika trebaš da se zapiše. Sad se možete uzeti na papiru je lakše to. Ja sad moram da upalim F3 pošto ne vidimo od onih brojeva od Frapsa da ove X, Y i Z. I ukucam sada vamo. Znači što treba mi? Treba mi X minus 47, 237 i 10. Ok, sad ću se ja potruditi to da zapamtim. Uzet ću opet ovo. Dakle, ovo i dugme. Također ću i znak. I sad ja ovdje, evo ovdje ću to sa strane da napravim kako bi mi bilo na serveru. Znači ovako. Možda ide opet ova 3. Pa opet. I evo ga. Idemo sad opet to da ukrasimo. Fuck. Ok. I sad opet mi moramo to, stvar ne na početku, odmah. Stvar da. Moramo ovo tu, okolo. Ali ova jedno ostavite prazno. Tu ide komanda blok, ovako dobijate komanda blok, kucate give, pa vaš nick 137. I dobit ćete komandu blok. Stavite tu komandu blok i da zapamtim minus 47, 237, 10. Ajmo sad na to, otvorimo, kucamo cp monkey p. Dakle, kako bi igrača koji je kliknuo na to, teleportovalo, ne ovome je bilo kog igrača da on izabere, a sve igrače. Ok, kako je bilo, znači, bilo je minus 47, 237 i 10. Idemo, gotovo. I sad opet ovo sagradimo. Ja to opet neću, ali opet vam kažem, sagradite ovdje neki zid i ovdje iza da se ovo ne vidi, čisto bi bilo ovako stvarno ružno. Onda ćemo staviti dugme i ovako i napišemo spomenik. I ovamo isto
spomenik. I sad ajmo da ispravimo da li to radi. Ajmo. Stisnemo. I evo nas kod spomenika. To je to, ljudi, znači mislim da shvatate kako ovo radi. U sljedećem tutorialu ću vam pokazati nešto bolje. I da, ljudi, ukoliko vam se svidio ovaj tutorial sa comment blokom, ostavite koji like, shareujte, subscribeujte. Tako ćete mi pomoći. I da, ljudi, ako neko ima svoj server, neka mi kaže, ali ući ću, dakle, volim da igram na serverima, tako da možete slobodno reklamirati vaš server u mojim komentarima. Meni to ništa ne smeta i vidimo se, ljudi.